ndiko livhuwa u khou tevhela mafhungo fhano kha Belrand News one vha tshi khou vhalelwa nga Rofhiwa Tshikobele. Vhasedzulusi vha ri u phamuwa ha phaiphi dzi tshimbidzaho ole kha ḽa Nigeria zwikhombo kha mutakalo wa mupo kha iḽo shango. Vho shumisa data yo kuvhanganywa vhukati ha ṅwaha wa 2016 na ṅwaha wa 2024 u bva kha ḽa Niger Delta. Vha ri ole yo tevhetshelaho kha mupo yo vhulaha miri i linganaho hekithara dzi paḓaho zwigidi 5,600. Tsedzuluso yo ganḓisiwa kha dzhenala ya Remote Sensing. Kha tsedzuluso ntswa yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Nature Communications, vhasedzulusi u bva Carnegie Institution for Science na Polytechnic University of Milan vha ri hu na ṱhoḓea ya zwitirathedzhi zwo khwaṱhaho u lwa na ṱhahelelo ya maḓi i vhangwaho nga mufhiso wo kalulaho. Vha ri tsedzuluso yavho yo wana uri a hu na ndinganelo na nḓisedzo ya maḓi na u konḓelela masiandaitwa a tshanduko ya kilima nahone kha mashango a fuwi na u mona na ḽifhasi. Vhasedzulusi vho shumisa data ya vhukati ha ṅwaha wa 2001 na 2010. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belrand News vhasi hangwe arali vha tshi khou ṱoḓa uri tevhelela vha ri wana kha zwileludzi zwo yaho ngo fhambana. Riṋe ri wanala hanefha kha Spotify hune havha kha Belrand News, TikTok @Belrand News, X Twitter @Belrand News, YouTube channel ndi @Belrand News, email yashu i tshi khou ri news@belrandbrands.co.za kana u tou ri founela 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelanao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Muro Group Pty Ltd ndi riṋe vho rakontraka vhane vha vha fhaṱela nnḓu u thoma fhasi nga mitengo i re fhasisa. Vhone vha ri sumbedza puḽane ya nnḓu ya muḽoro wavho, riṋe ra renga materiaḽa ra vha fhaṱela vha to ṱanga u dzula. Zwoṱhe zwine vha khou ṱoḓa zwi tshi dzheniswa kha nnḓu yavho ri ḓo vha dzhenisela, u thoma kha roofing, plastering, u plumba no panga dzi ceiling. Ya vha fhaṱela nga tshikolodo, vhone vha badela nga ṱhukhu nga ṱhukhu. Riṋe ri wanala iḽi murathu wa nnḓu fhaḽa Block G. Fhedziha ri shuma hoṱhe hune vha khou ri ṱoḓa hone. Nomboro ndi 060 799 3290 kana 082 268 8716.